Mega tahu dia na perhatikan iya. Padahal kotomelo marengki pahala yase ia palanna sampaja sunna patan rakangi monrinna isa na iya tarawewe na modo pulo rakatala yase karena sampaja sunna imonrinna isa dia adalah rawatib. Napa angka pasan na nabita maka nigi mas sampaja patan rakang imonrinna isa pada nareko mas sampaja ngi patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sampayangewe narampai ale malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuh berjamaah itu setara nilainya dengan bangun satu malam penuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi situnganna ia sampayange merajin-rajin napakangkan nareko taude na makanja tepat na pole ripong Allah Subhanahu wa taala. Makanya bikin ngewat dingi mapite tauwe maka dasininna sampayange 5 waktu marajit apakang ka okui lalan na masigi maka satu salat jangan tinggalkan. Ang kasiddi sempajang dari 5 salat yang ada aja lalu na deta jamai secara berjamaah utamanya di masjid yana itu sempaja subuh. Magai tidak usah kita terlalu jauh. Tanya sempaja subuh bawang bahkan sempaja sunnah rawatib yolona sampaja subuh maka de nabita rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dun rakang sampaja sunnah fajar iya tu sitonganna arae denang kana kada sampaja subuh maka da metomi salatul fajar idi tomi tu ogi maka da sampaja subuh. Nasabah ini istilahkan pakai subuh tapi sitongan na tu maka dametomi itu ko arae salat fajar. Jadi namasu adalah salat subuh. Salat sunnah subuh yang 2 rakaat ini sesudah azan subuh makin nabita khairum minad dunya wa ma fiha. Masarolabbi nayalino lololisa. Jadi sitongan na
ia ko masampaya sunna subuki namode na tumillau doang untuk kehidupan dunia. Dena tumillau doang maka dalumu yang daleku alenga kemudahan dalam usahaku pasalama ka nasabak makadani nabita duan raka sampaya sunna subuh masarolat di inayalino lululisa. Jadi situngannya itu sampai sunat subuh menjadi doa untuk kehidupan dunia. Jadi makanya usahakan jangan tinggalkan itu. Tapi mereka memang toje roidi istilahnya iya naharo biasa di awal-awal ceramah ketu dakwah aku biasa makada yero ibadah yang penting dicemui tapi kau nanti setelah banyak membaca hadis-hadis Nabi, kemudian melihat penjelasan para ulama di dalam beberapa kitab-kitab, napaka malah kesimpulan makada ina macai tau pandrita rioloh. Nasaba malom masaka ipat disengena nasabari namaki buaci di ketetapan dalam kehidupan umat beragama maka dapat kuicarana nai bagi wetu. Jadi ya rokok agama ya Pak Bu angka wetu memato napat tentu pun Allah Ta'ala maka dia ko wetu makui aku makanja mujamai angka. Jadi dia na to mak buta taru maka siwiang ko tau mapahang kega na barakna ko to tama masigi kam manas sayero angka parenta sebelum tudangi ko to pole bolero pole saliwang angka yasa sampai sunat tetul masjid ya kui pak bicarogi maka da mapakaraja masigi ia sampajangi nasuruangan nabita untuk ipigau. Tapi angka nangka waktu na deni pigau iya tu. Angka nangka waktu deni pigau. Kega ya kok bangi tahu deni pigau itu tato bambi jolo dia tu tudang. Padahal wat dingi masam paja Pak. Wat dingi masam paja. Ya kok bangi tahu wat dingi masam paja. Tapi magai. Iya kok masam paja sunnah tetul masjiki. Ia kok bangi tahu asa sampajata tapi ikalai apalan na rekodeta sampajang tabali bi bangi. Jadi ibadah yang paling utama pada saat azan dikumandangkan namo matangangi mengaji papisau toy. Papisau apa makadai nabita siapa yang mendengarkan azan kemudian menjawab dan membaca doa sesudah azan maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu jaminan. Jadi namo matangat talebak orangnya natako batawe tatutui. Magai bangkeroki nareko ya tu tapi kau dia tabali bi bange. Padahal pada ibadah. pada iya na tu na mega tahu pa akalan na minapake maka siwiang dena ya naropay makaraka mana tau pandrita ina macay tau pandrita riolo iya naro malengi kata tapa maka dia ko makuye apisaw ko padahal masing-masing ibadah ro masing-masing niga tau maka da maja ko mangaji tau maka kanja betongan ako tumak bila pahala luar biasa palai ko to kilala masigi luar biasa tapi magi ni papisaw nasabayase iya ro mangkalingi bangero na to mamako betongan na aja na to bicara lino ya no masuk na to mamako ibali bi bange menjawab azan bahkan dua telu pak doang ngoko to pak engka ko hadese uruntu maka dia ko bangi tawe na baca hayyal al falah ibaca la ibali bi makadaki hayyal al falah napa ibaca Allahumma rabb hasidi da'wati tammati was sadiqatil mustajabati al mustajabu laha da'watul haq itulah baca kadua pangkepak dongan ni mondri ko makadani la ilaha illallah masalawa kijolo Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad
Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata 'aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Angka tu dia nak tambahi sebab memang hadis saya dua, angka pakai innaka la tukhliful mi'ad, angka tu dia nak pakai innaka la tukhliful mi'ad. Memang ada dua hadisnya. Ini mani bawa ke kami tak pakai. Itu meki tambah innaka la tukhliful mi'ad, siahkan dia tambahi silahkan, tidak masalah. Iya naro jamina maka dia nabita iya kona pigau iya tu tahu itu kok bangi tahu setiap mendengarkan azan tak bagi ni tahu pandit maka dia mi kok bawa tu sampajang ya kok bangok kumi HP ya aja nah itu dengan apa kata tu tahu mala nada daring nada ke sana panggil itu azan kata mala nada panggil itu ayat-ayat Quran. Yang kedua telu tahu pandita tahu wita tahu matika tahu pandita matika maka dia ron ada panggil ya kok ki HP aja na tahu pakai ayat aja na tahu pakai ayat-ayat ada panggil magai aja kam manapai si polo de na latu ya roya si polo na baca tapamu pasai itu polo nito nada panggil ta betul kan ya konabel kita ya romoni biasa tung kapake ro misalnya maka ada surah al-kausar nape maka ada inna atai tak pernah pesak nih gitu jadi maka ada aja lebih baik memilih yang lain tapi angka tu maka ada de nama rigagah daripada elok danduk itu jadi mak dupa-dupa ya maka ada dupa-dupa tu tapi aku tahu matika lebih baik tidak. Kemudian waktu kau tahu mak bicara waktu sih pak sampajangnya lagi kau tahu melom malah dasar kadangkala dia nak perhatikan kita maka ada angka susah sampajang ya seini lainnya madari dia ni perhatikan kega termasuk na rekopura ki mas sampajangisa untuk pindah ke sholat tarwih kangang kasampaja sunnah imon rinna isa itu mega tahu dia na perhatikan ini padahal kotomelo marengki pahala ya se ia palanna sampaja sunnah patan rakang imon rinna isa na iya tarawih namo 20 rakatala ya se karena sampaja sunnah imon rinna isa dia adalah rawatib. Napa angka pasan na nabita maka da nigi mas sampaja patan rakang imon rinna isa pada na reko mas sampaja ngi patan rakang pada malam Lailatul Qadar berarti kotomelo reke ngi sampaja sunnah imon rinna isa itu sama nilainya dengan 400.000 rakaat apa datu saburakanna angka gamule jamiro sampaja ngapada tu saburakanna 20 lagi ko matarawih teme ka mangilut tu na denul lemale apalagi ko to makalana pada tu sabu na patandra kami sampaja nasa nabite wasiat na nabite lokko ale na pangulut Aisyah siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya rawatib moro na masuk pasapina sampajang isya imon rin nami sesudah sholat isya makin nabita pada narekomas sampaja ko patandra kang pada malam Lailatul Qadar. Jadi detul le kome pasisele kene makada ami pasisele ku sore monri ila birangi sampaja sunnah patan rakangi monri nesai naya sampaja sunnah tarawih walaupun dia sampai 20 rakaat kotomelo mak bicara keutamaan tapi aja to si tak kada mas sampaja sunnah isaban api aja na tarawih wade itu jadi dia nak koro kata na betul kan nami kami tahu na capa ya sampajange kalau ima tarawih, ina pura masam pajalan ngisa, soro ni tudang, tajang ni tarawih, dia na jamai, ina tu tahu rogi lada pada 4 rakaat ini. Maka dawe macipi-cipi, apa je tu stas ko patan rakang ni jaman na metode menre pertakole makaleliat tu sading. To makat de masam pajasuna kung kani pertakole atau kani padaw, magampang, langsung ngapa tajama, aja tetarita hayak pamulang. Rakaat pertama nasi barak, kedua tadi pengumpul langsung maka di rakaat ketiga pak iya tu sampai jasuna makero wadi langsung apa bahkan engkau runtuk ko hadis Imam Bukhari
nabita mas sampaja sunna patan rakai yolona loroe dena tari tahayya palawangan langsung ambil 4 rakaat. Laitanai nabita ko sahabat maka dawita ki mas sampaja sunna patan rakai yolona loroe maka dia nabita iya na waktu makan jalada nasabat tak buka pintu nalangie malaikat akan mengantar doa siapa yang berdoa di saat itu. Yan ato nakada to pandrita makan jalada tu ipake milau doang sampaja sunna yolona sampaja loroe sesudah asan duhur to maka dia mas sampaja sunna patan rakang napa ipake milau doang karena di situ Allah membuka pintu langit. Hadis Imam Bukhari. Jadi ini mani kayak kami tak pakai to hitungan na may gamola lang. Kemudian ang katoto makaleleng matarawe tapi dia na witiri. itu katu makaleleng tiro maka dana pura matarawe pa dia na witiri riwa ba mani mama ko susuran dia nonro iya ko mawitiri no ko bolana makanja tapi tomak deke pahala gare tomak deke pahala iya ko okoi bolata mawitiri mak bere jamak moki ga de kega ya se bere jamak enanya masa paja cedi dia asa paja cedi dia tu bere jamak bere jamak tu makanya nareko pura ki matarawe agangkul yang ita witri maka dawai matako apa ni ya kau bicara tako aja nampak tatarawe awitiri bawan ni maka mana kau ustaz degaga jaminat tau matarawewe dicintai oleh Allah tapi ia witiri mana sejaminan siapa yang berwitir maka dia adalah kekasih Allah jaminan ini makanya maka Nabi tak aja lalu nade ma witri walau rakaatan namo sirakam maka dana melo kak mas sampaja pe mengustasia kuwenni nama dari komoto kak mema mana susubu mas sampaja tahajuna de nama rigaga maka dana pura nama witri de nama rigaga iya minatnya ni nabita ko akadua ki ma witri siwanni maka kami nabi talawit trani lapil lain dena wadi tak beka dua tema witri siwanni maka dawasang katau maka da witire patutu sampajang dena ga sampajang imon rina alena mitu maka da itu bahnya alena mitu maka da mi nabi tak akhirkan witirmu nasaba natengi nabi ta mau witiri nareko pura ki mas sampajang mangaribi apa angka mau pas sampajang isa pura pi mas sampajang isa ta witiri maka nang kaga sahabat pigawi ternyata gostas semiba macaramangi angka Abu Hurairah iya Abu Hurairah si bawa Ibnu Abbas iya na pura mas sampaja sunna isa langsung mawitiri talun rakam tapi moto matoi mas sampaja tahajud iya na riwayatkan aku nabi tak maka da aja muak kedua mawitiri siwanni mana sama guru langsung aku nabita nabita to papodangi langsung na isato nabita kada mawitiri tapi ipodami maka aja nak bek kedua mawitiri siwanni moto mas sampajang pani dia mereka jadi tania patutu na sampajangnya tu witiri layu usaha kami diambil diakhirkan masuk na tania mengakhirkan semua sholat tapi sampaja perlu apa dena wat dito mawitiri koto pura mas sampajang mangaribi apa angka mau pas sampajang isah tapahan nih pangka tu tau de sisang de marajawa nasat de ya na pura mawitiri tadi naga sampajang imon rita aja tau napi mau sampajang sunat subuh ini makanya aja tuh kasih tuh tau makada angka KJP sampajang tahajud kurang malangi wasa tarawih mi dia naga sampajang tahajud kurang malangi makadai Aisyah iya ro sampajang na nabita denang kanaliwangi 10 talurakan denang kanaliwangi 10 talurakan sampai jam panina nabita tidak pernah lewat melebihi 13 rakaat kaya sa 10 telu arua engkato hades makada dena liwangi 10 sidi engkato cara mana guru ta kemo in biasa wang kalingar guru ta kali sidenrek makada iya na ji Aisyah papangewangi tahu
apa dua agak-agak na pau pada tapi lengi anu na makadai sampai jam panina nabi tadi nang kenali wong 10 si dirakang jadi arua tambah telu tau 10 si di tau iya engka to had desana ai sama to pawi maka dia ro nabi ta ko sampai jam pani 10 telu rakana dia kan nalap bisa 10 si di ko 10 telu nalap biar lau telusuri wi iya penjelasannya lau engka hadis lau runtuk maka daka oh iya na kapan na sileang hadis nabi na pawe Aisyah angka tu na jama Muhammadiyah mi marepat jama ya witai di buka masjid Muhammadiyah deni jama ia komelo imat tarawe angka tu sampai ya sunnah na jama 2 rakang tapi degaga pangupuna pate hamina ja puna baca na perokok sampai ya sunnah pemanasan tak paham saya pemanasan ternyata latihan sampai ya sunnah pemanasan dega pangupuna pate hamina baca ya nalatu na pate rokok ni na pake ya tu ko matarawi jadi ya rojolo na jama na pamatarawe jadi ya ro nabitta ko moto iko purai liu ro moto ina piro yo na jama de na tari pangupu na perokok ya na ro nasa salat sunnah miftahul lail pak buka sampai jam peni magina sa pak buka apa de pernah makan jala ada penat dina betul kan daro betul kan ko de pernah makan jala ada kang de pernah sa imbala da role muna pura ko je tuliu magai jame jolo ia pamanasa de ni tari pangupu rokok ni kolat tu ipate hai Muhammadiyah wita na tempat kang yoko sampai ja sunnah tarawewe kalau di Muhammadiyah itu tapi desa kada makomana ga Muhammadiyah angka 2 telu masih na pura runtuk apa itu ya apa de upa aja mak guru kenro ku Muhammadiyah pak disangamo jadi ia miko makadaki tau makanja panapa melo ya pak disangan na ide tu na makura-kura tu pak disangan teruntuk namo tu pak boto kato pak disangan tu dia lah jatah kada ya na pak boto dia na wadi ya miko meki mali mancaji guru na le na meta ciuri man rasa itu sakit macio boto iya ko dece tetai dece ya jatah kada letu hatta yaumil qiyamah namo boto ja ko jame mati tetai maja aja tak kada ustaz pawina namo ustaz pak guri ko maja ya aja tak ciuri kama kiro iya ko deceng jadi makomi mati tu agama aja na to mabela Abu Hurairah lagi okui belisi mak guru agana guru ayak kursi aja tak kada deno memelo malai setan mana sana setan mana sana belisi pak guru ayak kursi Abu Hurairah apa makade nai podangnya Abu Hurairah tak tama ka akilalan na gudak ka Romamo Abu Hurairah de nagaga tak buka jendela tak tutup pintu tak tutup tak kunci mana maginan ketama kak tasel ngabure rasa jadi peko cara mutama na tala cak mana to gagen mana ketama ko minau ka Roma na sa iya ro kala bihaku ya ulet tama ko de na tak buka gagai itu tepa maka de burera pak guru ni na ro na pak laitik kangi maka de beli si belomo pak guru tapi sarak na lapas sanga aja mentik enggak Pak Purani nasakira ngoko to tian na yaro onra karoma saka Purani nasakira nasa deme ka bawa kalau kona bita pade ni sagi makadi beli silo po aje pale iya na kada de meka bawa kalau kona bita nasai de lau pak guru ko agawat di mubaca na de boleh tamay kilalan maka de burere ya to ko mo pak guru mo ka ula pasak ko nasang baca ayat kursi iblis mato tu mapak guru ni podang nabi tamak na baca ya kursi supaya dia utama nak season ni lapor ko nabi tala lai masa baca subuh nak nabi ta kana sa tamu mo burera ni sa memang nabi ta agana sa tamu mo maka de burero mak janji kak makrame kak bawa lo si runtu ini pura ni wasakira ngok paliri ona na poda mak makrame ko cara ku tama na dia tak buka ya tu jendela si bapinte maka dia burera ya ko pak guru kak lo lapas sako dia ti kalau ko nabita pak minta urak na si runtu nabita pak dia ni sanya burera maka dia beli si ni asa mikra ni gaji tomato minau ka Roma ibeli si mata petau
Jadi aja mau mata pala dah kau nggak tahu maka dah tahu ya iblis kamah. Jadi mama dari ku tu mak balu bepi batai napa tulian ke kacing-kacing au konroge mak balu iblis je ya tu mata apa tahu pak tulian nanti yempai ada tolong masa pajang. Itu jadi dia timoki tapi dia toga apa ko baranti. Jadi makanya lai pak guru kada baca ya kamu baca ya dia ulet tamai agana sanabita mapamulai Nabi Adam na bale di nang kena bicara tongang iya tu tahu itu tu lima bale tapi napan na tu de nak bale itu kare kare jadi makanya Nabi na budangnya burer napan na tu de na bale ko tongang iya tu ya kong kagaga mu baca mu iya tu de na tama makanya burer ni gaya ya Rasulullah makanya Nabi ya iya nanti beli si apa makanya burer iya naron jadi itu nanale sahabat jadi ya ro ilmu na Abu Hurairah ya naron makada naisangi makada napa gurungan itu nabi tak makada ya kumututu jendelamu mututu pintumu baca ya kursi oh makai garupa na napau tau pandrite tanya bawa pintu tanya bawa jendela nasa mututu bempa mu baca ya kursi mututu yanre mu baca ya kursi aja na jaru-jaru setan baca ya kursi pokokna ya nang kabempa ko may aga ko may anu wadding non rijing baca ya roh lamari mututu baca aja na tamay iblis betongan na usahakan aja na samay setan apa ya tori baca na tatutu na dia na tama ya na tu na makai ka iya kok ya desa iya meron apa mah kada jendela si bawa pintu itu tuh korewengi ibaca supaya jan tama setange pak ya tu setange pak ya natate 5 na liwa maka susuran nih ya nang kana anak makarala komelo mangaribi setato ya tuh gitu apa maka dai nabita komelo ilabu matana soe suruh anak-anakmu masuk jangan bermain aja nasui saliwa macule suruh itama ilacak ni tangakmu tutup ni jendelamu onron na jinge tu masuk yana tu ampa ya tete masampaja ko melabu matan naswe ko macalla ni matan naswe dia nawa dito masampaja ko tu to masikiri mani nategi nabi tu masampaja apa ya sangi tanduk setan kuni tu jinge masumanang setange masumanang masompa apa mata somina sompa yana tu niya sa tanduk setan dia nawat dingi tu pak jadi ako yana tu ampe ko to makareso to ko to mangaribi ay lasa je mega ko tu polena jadi na melo na labu matan na so tutu ni ko to makbalu itutu ni aja na tuli makada yamapa aja na purana toro dale pong Allah taala ya ko parinsi na Sayyidina Ali pake maka kanja pak makada Sayyidina Ali hais na mo ukuliman na te ko dale ku tak den na to de na jaji nanre ya ko dale ku me mana purana toro pong Allah taala ale na patati ka to pamalaika na suruh mantra de na mungkin salantara iya ko tim sukses menari salantara iya ko malaika de na mungkin na ita bolata tanya to patugala na tay makareso niya le dale tani aja takada boy magala ya no makareso pay sogi tani kini gala na tay makareso na sogi de nga chayolo sogi patasi na tu hatangaban ni sigan rusu mapangarok-ngarok dega dite menanama dari polen na pa de na kana na bengkele ka motor ina melo mendre takan cito ni motor no de ya ko wata man ha isina daga karutas sipi kululat di natongka bawa mi bataw je de mapangareng-areng o kilo na masigi tapi dito ka kumaranti de gaga o kumimero kampon na taw makanya mana patasyo ko ba isa masigi jadi gaga kene galay makarasi kipadong ngai de na de na kada po ngala tala walengi dale taw milaw dong dito na kada walengi dale taw makgalay makareso de iya kene padong mani pasogi te pa na de na gaga ustas mamotor maka pala lutumanan ni kini pak dongan ustaz ya sumilo dong ikaw bicara pak dongan itu jadi tak ada pak dongan iya nah haromadari tak jana-jana kalau ka madawa ko Papua lo ka madawa ko sa liwa provinsi mandari ang kataw lolo nasa pa ustaz agay baca-baca na dito sogi 5 ni otona na kunanya to mutan na yan na mamotor umiyate na 5 ni atuto ko na kung kinanite malaikat na michawa maka naman yan nagkakukutubilo pa daw kagasogira na mangoto nuti ko 5 ni otong na napay mamotor ustaz ito jadi tapi ipa guru apa ya kamana barakaki betul na tanya pak dongang ya aja tak kada milodome na de pa na to jaji na patan tu dali po ang Allah taala de pa na to jaji
Ina tu ampai ang kami iti poko to sogie, alena pamalingi tau kasyesie. Iya. Cuma carana tiana tu nai suruki masidak kai suruki masumba maka nabita as-sadaqatu tadfa'ul bala. Betungannya tu pasidak kena tola balai aja nakan na musibah mas na pemasu. Paluraga baca masidak kam polo lahar na to na mudupai. Napa itu masuk? Jigre mana sila potona dale na bengkele melona lah. Ingre maloli sulo rumah sakit maparesa deje kagala sana runtuk manda di Pak Pura maka soli alini tasira tu sabunan di taside juta ni me paja la sa tau sekke ya tu nama kana bita dau mardakum bisadaka burai wila sabuna sabab pasidaka maka nama je pia umalasa 105 sidaka muka olengi itu nule pasus sudosa jadi aku to malasa jan tepak kada pasawi puang aja kada ki puang iya ku iya nasa bayi dosa na usa sabaru malasay tapacingi dosaku napatapasaulas aku mapacipi pong apa bisa maka dia ku iya po karena kasalahanku tak dampingin kasalahanku tapi kalau untuk menambah keimanan talinga asa baraka mulai aja tapak kada pasawi po maka manaji ya pura si mapat diutuku mengilu silaka kuma oh dari kipak itu jadi kadangkala kita itu ini syukuruki jadi makanya ubasangi jadi kehidupan begitu Pak tak berengi dia tahu gaga tahu magala masidak apalagi ko ramalangi iya apalagi ko aga jerosan lalu Lailatul Qadar di aja nata sila dan lalu Lailatul Qadar nama gampai lolongan Lailatul Qadar maka tapi ko carana laubani mak bere jama sampai jangissa napa mak bere jama atau sampai subuh maka dia Nabi tanigi man sholla sholat lisabil jamaati siapa yang sholat isya dengan jamaah maka dia seperti sholat nisful lail pada ko mas sampajang si pulwani iya ko mas sampajang subuh bere jama pada ko mas sampajang si wani bujur nama satu ta lolongan laubani mas sampajang isya napa mas sampajang subuh bere jama mana sanita lolongan namo dia tatarawih ang kanado mana sa talolongan napa masumba wani-wani ta 10 sabu mana sa talolongan kinroti amel na dia taruntu iya ko mapamulay si di ramalala to 20 serama tu tasumba ta 10 sabu mana sa taruntu natanay saliwan na ulan ramalan non Lailatul Qadar ilalan nami ini magampat to maka dai halangan apo kaya ustaz di ulo masigi na dia na marigaga ko halangan aja na talo masigi di tatakirigang itu pamiga to nasa dia to masumbat to halangan na dia tete masumbat to halangan ya temi masampajang itu titip nih itu tapi aja to sita kada sampai ada lagi imange panguruse 30 sapu sa tepi wani-wani si sapu bapak di ulu malaikat itu sa hiburan nak bere napa may tapu asidak kaki makanya ko subuh tala subuh sidak ka subuh apalagi macam panitia maka raja kota amalna panomoge rupa na selesai ramalan ya dia benar PGG aja tamaseke na dega ga tau pa masidak kakasiasi dega kata sapan garo ko baranti tau magalae masidak kan kakasiasi de nasaba nabi tamakada dega ga tau pakere nasaba pasidak ka apa ia kolak di muat berenge tatak ko na parewang po Allah taala na nisa po Allah taala makada iya hataku macce magala hapa mempai tahu iya lek to lialen niya to iyo poko makaikat di maka daw de apo je ustaz mako macipi-cipi meti di ang kaje keluarga kasi anak-anak masih sekolah butuh to na magampamo to kumelo kilolongan ngapala air galas bawa no ko total di talo 12 tatilo masigi ya natarawe te tabagi ni ito aring ita pa kita mapabuka din mo rigaga pa namo air galas mi maka da siya gami ito pala na matandre pala nito ci di meto tau ipabuka malolongan ya pala ko to pahalane to maka unro nyaman nakipabuka ite tapi aja to siya takada ade mi pabuka ya le matu apalah ku deni ala ya le mi bonus ya to mapabuka yan tu ampai tapos at mapabuka ko ani giliran na yano mapabuka di mi jetu nakada panitia giliran na yano lolongan apala puasa seko giliran na yano apol di mi na pawi makoto mega po to kita pesan na nasa ya sinatuju oh mana kan makatau dari kin jadi kaya ko double inasa ya akadua ya nu cicam mi iya ko dece de na mariga makoli-koli iya dia marigaga aja ta maselam nang kanalengi po Allah taala iya to maseke pasu itu maseke to masuk pole dale itu na naisa malaikat maka dia siwat di bawah naisa pak jadi ini kuncinya dalam kehidupan latu ye tate sia te macaramo ko dia to kaje na metaladai
Ah, dek tu, ya, oh dek tu, oh tetean nang nasabak ya suruh ke tetean na liwa 10 menit, iya, lah tu tetean na di, iya, 5 menit wita. Jadi dia metal ada kama ke amacara maya sangi tuli melomo pijamai maring kalingan tuli sigari gimana sini karena kaje pacara macam apa aja. jadi makanya saya wasiatkan itu. Kemudian iya ramal apa lai kali pitu pulo tu ibadah tasi dia ibadah. Jadi on sampai subuta itu setara dengan 70 hari. Iya. Setara dengan 70 hari. Tapi aku saliwan na ramalan deh. Iya mikulalan na ramalan. Jadi setiap satu ibadah di Ramadan itu dikalikan 70. Dikali 70. Jadi iya tuh hitungan na koma puasa ki siulang berarti 30 kali 70. Makir bonus. Ya na tuh ampai kong kata rusa puasa na ko ramalangi. Madodo lada kamay pole galunge nataparewa na say madodo ni kumaki narusak puasan na namona selle isaliwan na ramalang de toci di denun le pada lalan na uran ramalang na sama ya kok kilalan na ramalang ikali 70 ko isaliwan na de ina tunah kada nabita namo mutolay de to na pada denun le pada sa si direkeng tapi nilainya di sisi Allah de na pada. Jadi itu sampai tak gangkul yang lalu mah puasa pak itu jatuh puasa itu mata pak mioli ternyata mau watang pak makai gak tahu gonro meraja badanan apa tadi 10 mengalani sawaya rakon ni do angkat tahu mata kasih we doro namo jokana tam masagala to najrin remania jena tapi we gala apa mah puasa pak tepat napunai. Iya, makanya makadami tu ya ayyuhalladzina amanu sini na tau matapa apa ya ko to matapa maringa ma puasa nama manre tawe na sanre mo koy ko o poy di se sade ya na ko taw ano na say nay sapung makare sinasa na semua tu pung dia gaga deni sangi pung na iko menon rohi jadi kecuali memang dalam keadaan terdesak nah itu. Jadi aja tuh sih pas salat da imakada taro nak mati ko mapuasa mo ay de nako iya de nako rogamay pada mi ko to masampaja nang katau jaga to 5 dempa ade lalo ko aja monro ko to teto en katau tu tau nasa mati sahi mo to dia mati salah mo apa mo isang salah ibian rongi menyelamatkan diri lebih utama daripada mengerjakan ibadah mau itu ampai makai kapak dena to manre de gaga andre runtu na bawi na subawi mani bawang na dena gaga wat di andre leng tanre apa maka de mati ka aku dewanri demi menyelamatkan nyawa andre tapi aja to si takada takalamoy na ikan rusuk talupan deh makanannya hanya sampai untuk supaya tidak mati makiro aja to si maka de takalamoy gitu pak ya tu bahasa takala bahaya tuh mak bagian nasi dos si teh nasa takalamoy na ala 2 setan itu nangka kada takalamu itu bahaya makanya saya wasiatkan cak jaga ini cuma angka itu tahu pak dena perhatikan angka hadesa na nabi man akalal haram siapa yang makan makanan haram lantuk balu salata wa 40 yauman mania ni gini kita manre andre harap patapulo sona patapulo nina itola ibadana iya bahaya tapares selalu andre kue bolata ini bapak-bapak pak galunge lau kamaki galunge tite telo iti na parewat na idadda na ipake manre subuh dia agak patapulo sona na jemu puasa itu iya jalalo ta capa ingka kamanu ite makor mega apa tuh nasa wah daripada nandreasu itu akhirnya nasa daripada sumandre iya ko sumandre deni tanai iya kuidi mandre dena halala kecuali tasapa ya rumah kada kega iti matelo nampa tasapa punana tapodanni maka dayi angka iti tapolo koro dega ga iti lenna angka telo na angka telo na lawitte ya ko maka dayi tala ni halaladi yang ikut ite bangin apa kada daripada nandresu idi natu na jemu
Apalagi ko nalay bayneta na bauluy, napaipake deje gaga. Patapulos so na naliwang nga sola para tulisit jam mo mopi. Apa patapulos so na nuharang, hati-hati ki. Makay ka tupa, makay ka. Hati-hati ki, guru sikola. Kora malangi, law mapak guru. Te serapi na law sikola. Tate dua rewa ni lo bola na matindro, sisa na matarima gaji na tarima manang. Harato ya tuh. Yan na to konan ray ana ay gimpe deje na may podangada suros tase warung deje na may mainga ga sidin no tase kamana ni Pak Baru da na may jay ko charana nanu gimpe nanre ini may madecing makotiha bayine chay podangada warampara deni sakaki makoto Pak mapanin ya bita te ko sibaliebe ende ko tangkoli aga sana iya panen ni iya ko pakanyaki sakka na pa iya na sakka na de nasu tatak makasolang na carepa apa iya ko carepa de nasu tatak kina solangi yan ang kagagayan rilolo carepa apa makri pasui sakka na nama pacing isa mo kapahagi pasui sakka na nama pacing betungan na iya ko laga iya tu mapacing monroy berarti carepa na talaga itu sampai di carepa dia tu na mega 2,5 mi mega pa. Iya ko ase makoro 5%, apa ya keresoy mana mo? Yo po biasa ko nakan na 10% ko tada hujang, laita na to nga minapa itay-itay, ya mako ko makomporo dito makapote gato nasa matchato atus ta si makdiki na tanyali masak dacak po na makomporo. Chato atu nasa reki siko perse de upo dami, tapi tataja mo iya upa-upa, iya magalu matoka ang kagalu ko macawe. Magalu nga ang katogalu ko pinanong ya kalau kak galung elo po dami to kadai salama ko menre pa sakka no me katu aja ang katu na sikola me manre ya ko manre baloy lo po da baloy kada je monre pa ang katu pun na to lo po dami to kada je monre ya monre tu katu tau de nanre itu pa ang katawana nya to dito nga alhamdulillah baraka dan angkali ka pa baloy maka de no dian bala dito lo po da pa kada lo ba sapa ko rode da kabajasa ka bukan rusu ye aja na tu mujama po dami dito wa kada lo mandre sena nyano maka nama ya upura wajah sakka de tu jaga ini Ide meto pak namo api de to na melo mandre gagay ko makanya pasidakana yana to Nabi Ibrahim na bawang ipalin na kanyan roko bainena ina tolina sidakanya ko to kasya jolo muli to kasya na si bawangi mandre laituno api Nabi Ibrahim patapulo so na patapulo wanino kilalan napi na denan re api madaga marigaga ulina na sabab magi sinin nan rewe tamay mancaji juga ko takalena anu puramane asidakang namo api de to na melo manre na tuno api memang tapi sifat na api matuno na cabuk po Allah taala ina to ampai kong katong makanya pasidakana lalo mi api ko kibolana de nan re itu dan itu sudah banyak terjadi iya to ako de na makanja sakka na de je bali boleh mi matuno ropo na lette na ropo memang ko lagay charepana kagad dito pa jita pakanyaki aja na masolap panapah pak cinampa tu ko melo po ang Allah taala supaka solang si dia gagay na pa macharepana monro mancaji pasatilok kidi makaraja ta sambara malasakka de kamata barha malatala toy manci charepa tu pak mega todo tau maka majasak kata elena na parikantongi iya nasa iya je berhak to anak yatim pak de di gambok na pada lumuruk nan di pulau na yatim mana muate ko baku itu jadi ke ketoriwan di SMS ka nasa we malah salasa kak nasa mapat di ariwiku bananang apo karu saya puasa ku dak maga memang merusa nasa malasa kak dak dana malasa sana te ko di meriwina mapat di binasa gi maka da sini na to malasa mak dosa puasa dak makundru to pakalan melo mana ka melo rusa puasa na riwina mi mapat di dak tanyala sama aku itu suruh mak dosa ke puasa jadi makala kak to karo tawe mangkali cara mana pasilap po ba mi maka da na wajib puasa atau malasah asa mapat dia riwi ku itu wajaju poda kada de tapataru puasa tatanya maku itu madusa ke puasa na popoda maka de ku masampaja sunah subuh kita baca alam nasra rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua insyaallah barakahnya itu dia akan naki lasa-lasa itu di buku di utu aga ko insyaallah mabela itu jadi aku masampaja sunah subuh alam nasra rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua insyaallah di kuya rumah dari mengilu-ngilu tu na yamotu tapan nanungan tak dingi itu barakai po Allah taala
Ya, tapala mo yero to? Oh ya alhamdulillah. Aja tuh saya tak ada alam nasar. Allahu Akbar. Itu ya dibaca surah Al-Insyirah kemudian alam tara kaifa. Sakira iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian mamagi-magi napa barakai pong Allah taala kita usahakan kasiwengi bekanjaki ibadata selama bulan Ramadan. Pak to mau pak kuidapi ramalapem ya kuna lemuki kesempatan pong Allah taala ya bonus nalengi nabi teh bulan ini adalah bulan bonus. Pak dia itu nama lampi umur utama kadami nabi tegang kami 60 nabi 70 ya kong ke keluarga tamate kuna dapi na 60 na tong umur na aja tahu malah ada masalah pak pangubi na meto nabi teh itu nilau meto aja nama lampi lah ada umur no mak aja na pado mak dulu na dapi serara tu na tahu sisa butau idi 60 nabi 70 maka na magay mitau inabita ko makibuaki dosa na to metalada ni baik kong kapaboto nan 60 na tong umur na dito tu na metaboto palimataan repata puluh tau boto na pa aja iya manako sisa butang ngumuro na pa boto Muhammad eta pagaboto to mangingimi tay cia mate ento yun na rompay nilaw na bitaja na malampe ito na to nilawin na palapi-lapi amala madicing makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tagang kuliah ngi ikurang-kurangi cede jama-jama linoy untuk fokus ibadah iya jadi Pak itu kurang malangi menyemaringa-ringa jama-jama mengaji magampang mas sempaja magampang penuh-penuh itu masih gie biasa kurang malangi apa ci di maniyewa napas sumani apa purani sakira setangi iya sakira meti maka meti nabita lai buka pintu na suruga itu tuh pintu na neraka jin setan itu diikat jadi itu ampai Pak maringa lo mas sempaja subuh maringa lo magi ci dia mani napas sumani yewa iya maka remaja penang kata uma dosa mau postas korang malang kamu perumah candri mage tanya na setangnya tu aja tak ada setang macam itu setangnya tu maka dapurannya sakir untuk dia mau pemusalahkan itu tanya na napas sumani makanya dua musuh nafsu dengan setan nah, iya. Nah setangnya pura sakir sampai meringa mana meringa mengaji meringa maga tapi itu na laba ramalangnya matu ai me kan itu tutu pemas tatutu ni korana na lepi ni sujadana di mana gak tamah rewa si pe menolok deh gitu apa magi lepas si setannya maka dia si pakai suasu tuh makanya tak usah kami minta kepada Allah supaya istiqamah akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.